بناو خدای رحمان و رحیم. حمد و پسندان جو خدا ربه. صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آلو اصحابو اتباعی وی توان به حتی روژا قیامته. تماشاوان عزیز د برنامه نو یا عشیرن ما ام ایرودیسا لپیشبریوانه وکی عادت و هرجار بریا ام درباسی ناوروکا برنامه خو ببین و میوان برنامه بوا بدما داناسین وکی عادت و هرجار ام بشاره که بهلبسته که و بوینا برنامه خو بکن پاشه از میوان برنامه تقدیمی و بکم. ایرو ده برنامه خود جه هلبستک سیدای ملمزگین رهبر و پیغمبر حق به ویناوی از و بوینا برنامه بکم. رهبر و پیغمبر حق رهبر و پیغمبر حق تا ابد محمد خاتم پیغمبرای قد دماوی ناقده هر او مزگین موسی داود و عیسی مسیح هر او دعا خلیلی او احید و احمد. دین اسلام دین جهان دین هر پیغمبران خالق حق پی تمام کر جر او کر قاصده معجزه وی بیجمارن هن جوان سرمدن وای قرآن هر دم و آن مثل روژه شاهده. ایج دل پی بونه باور بونه دلشاد سرفراز هم لدنیا هم لأخرى پی گهاشتن مقصد کوچرین ترک و عرب پی بون خودی امپراتور لیدما ترکاوی دان بون پشکو پاری و گده. هزه امپریالیان وک اختپوت و ماره کور خل دنیا مد پیچن اشکره پی پوشیده چاره یا آزادی ما جار و مظلوم دنه شر و تعلیم محمد ام بکن ری مسنده. سرفرازی جینا آزاد پی هر عنوان اوه ای بجهنه دن و بازده پی سراب بازده ده شیرتا مزگین اوه لخلق مظلوم جهان تف محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشده وک پلین دار و کلیل کان و تمام ذریان صلی یا رب و سلم سر نبی سرمده. حمد و شکر مدح و پسن و هم سنا این عالم تف بجارک این خدانا او اله احد. بله جبو و هلبستا شعرا سیدای ملمزگین گو بزمانه کی هر رگبار براستی جی نویساندی ام جی سلاو و حرمت خواه پیشکشی سیدا دکن ام دبین جی زمانه سیدار قوت جی عمری ویر برکت خدا یوکی سیداش سرسر امتا اسلامش سرسر خلق مسلمان که منکب راستی سیدا گلک شریوی هر رگبار هیش خود دیوانا سیدا هیی دناوا کرده دجی دهره میدی جرد بین عقیفه کرده جبرگو براستی جی دواری شعراد و دواری علم ده گلک الپیشه خدا جی سیدا رازی با. تماشاوانن هجا ایرو ده برنامه خواه عشیرن ما دهره میدی پاریزگاه مردین نافچه ارتوقی
ایرو گنده دارا بنابه خواهید گنده داری دریه خوش مرا وکر دریه دل یه گنده خوش مرا وکرن نها ام میوانه مختاری گندن مختاری گند که ابراهیم بیلگیچ نها معذوبانتی آمد که براسی اوجی میوانه برنامه می دریه خوش مرا وکرن ما خواست هم حق عشیر و مالبات آویده هم حق گنده ویده ام آگاهی بگرن و بر الهفبار بکن که مختار ابراهیم بیلگیچ منها معذوبانه می هم بخیر هاتنه برنامه ما که مختار خیر خودی لو به هم جی بخیر هاتنه خیر خودی لو به خودی جورازی هم باشن سلامتن شکر خداره الحمدلله ام باشن ناوی می ابراهیم پاش ناوی می بیلگیچ وقت دعوت تقدیم کر خودی جورازی به ازیورم سر ناوی و انشالله ازی پرس بکم که مختار براستی د برنامه می عشیر آده هاتنا داره زود مخصوص بود لیخوا چونکی دارا گندکی هم کوناره ی هم د نقطه استراتژیک دی و هم گندکی دیروکی زود جی مخصوص بود لیخوا قسمت بو ایرو و جبوک دریه خواهش مر وکر یه گنده خواه وکر هم جیل سر ناوی نونر و خباتکاری تلویزیونا رهبر هم حرمتی خواه پیشکشی و تاوی گندیات کن خودش ورازی به که مختار شو انشالله از پرسا گند بکم دیروکا گند بس اول از خوازم و دست پی بکم ناوی خواه بر ناوی خواه یه باو و باف بیره خواه کالی خواه یعنی خواه بدن ناس کرن کرم بکن ناوی می ابراهیم پاش ناوی می بیلگیچ ناوی مالباتا معشیره ما فاصولی ناوی باوی می حجی حمید بله حجی حمید ابراهیم کوسه علی اونس محمد ولو دوم دکه بله اصلی مالباتا ما امسال 1805 ایرانی هاتنه بله روجاوایا ترکیه کردستان ترکی yani peşe o jur hat. Peşemeş İran'ı hatırı bajarı fasuli bajarı keyil ali İran'ı aşira mecbur hatırı em diken asli mecil vur şikakiç merteye gotun em hatırı ve herime mecbur ji genellikle merveme الداري الرجاوا سوري العمودي القامشلو الحسكي ولو بلابونه pişti dareci genelde başarı mey İzmir'e, İstanbul'e, Türkiye genelde belabune. Yani goç dahi. Goç dahi, goç gellik dahi. Jibo bekariye yani işsizlikte. Aynen. Paşa belabune lehre. Sit Allah'ın işi. Şu an bir orun inşallah. Keke muhtar hun muhtari gündün. بله از مختاری گندم اف دنما چارا از مختاریه دکم بله بری میجی براستی رحمتی باوی می چار دنما مختاری yani dönema hac dönemi muhtariya uy gündi burası ki kalke mici muhtari kiril dari kalke İbrahim kısmet millet meterciydi ki bale yani lugorgo dpehav bav u bavpir وهون دمكي قندي شيش وممنون نقول الحمد لله دائما ترجيح دكن حياج ما تيجي امجي براخه براستي وحقوق بحقيه مدكن امري وش خوسك كيما چلو حشت امري ما شاء الله دمكي دما çara her 4 sal 16 yani ama 6 saliydi. Aynı oluyor. Juvani dua despek. Kısmet oluyor şey oluyor uygun değilin. Xode amre o direj bu ki hu neji devri kure xob ki yani. Xode zane ka xode tara. Keke muhtar şu günde ve dari ya ji dara dehremed meşhur hatta dünyayı binavu gündeki binavu denge. Hunkarın bahsa günd bikin jimar yani tamaşavane me jiberkiye لسر شاشال سر اکرانا نوها ما تماشات کن ناوی گوند بیستن راسته انشالله که لیک دیجی او هندر گوند او جی دیروکی اما صورتی آن پیشکش تماشاوان بکن بس گوند yani tariha گوند دیروکا گوند چی yani ev giring bunavi çünkü cekivi giring heydi tarihiydi nav geldi o an hacid heremedi hatta dünyaya hecciye gibi girik çünkü havin bahara sada hezara turisten gün ziyaret dikin
yene bihistini jî merak dikin. Yani dîroka gund li gor agahiyê we li gor lêkolînê we çi ye ev gund Darê ji ku hatiye? gundê Darê bajarê Mêrdînê îlça Artuxlu Baxlîwê ye. Bi Tirkî navê Dara ye, bi Kurmancî jî Darê ye. Belê. Darê Ez neşaşim peyva xwe hûn ji bîr nekin biborin. Demekî qulupan dibûn navê. 1960 de Darê kiribûn Oğuz. Oğuz Piştî em hatim xêr û qismet bû 2014 de 2004 bi rastî. Me wilo qerarek stend wê çaxê tuzerkişîliğe muxtariya hebû em gund bûn. Walî jî qebûl kir mesand meclîsê Bakanlar Kurulî de dîsa me Darê stend. Yani ew nav imza bakana a wezîr xêr yani li Bakanlıqê Darê yani piştî wêna qanûn derketin gundê navê wan de giş bûne xwaskin bixwazin çê bibe dûr derketine ama bölgê de ilk mesela navê Darê me qismet em bûn sebeb me stend. Darê eslê Darê bajarê Darê berî mîladê sala sêmîn de Persa ava kiriye. Bajarê Persayê piştî Persa dönema wan de tarîx ûro dêgoşin dibe İskenderê mezin hatî li wir herb kiriye zora Darius biriye talan kiriye ev bajar gure derbasbû çûye. Di wê dönemê de çi gelek meşayê xuyanî nake yalnız tiştê ana xuyanî dike piştî mîladê sala 50 de Rom hatine Darê bajarkê xerabe heye wan jî restore kiriye û ava kirine. Teqrîben dor 200-300 salî de Rom û Bizans wilo tê de dûm kirine. Dor beylik hatine yani gor tarîx haya 1200 destê wan de çûn hatine 1200 haya 1700 de jî dîsa vala mayî Darê. Piştî wêna işte pêşiya me wek mişgor got 1805 de bavkê me hatine wê herêmê gundê Darê. Darê jî yani yokta bavkê we hat xerabe bû we ava kir. Rast e hatine zaten ana belî ev gundê ana heyî jî giş ser tiştê berî hatine avekirin. Yani kevrê berîne û tiştê berî giş bixaynat mane. Yani şenayî berê li vir hebû li ser wan şenaya rast çemê Kurdîşê de derbas bûn jê çemê Kurdîşê çemek mezin bû. Pêşiya Darê berî paşa wê çiya yani qonimik wê çikî wilo stratejik qonimik wê heye ji bo jiyanê jî baş yani hem newala wê heye hem beriya wê heye hem ormana wê heye. Bir wêna stratejik qonim olarak insan yerleşmişî wê bûne. Wek min got 1805 pêvê hatine wir bavkê me dûr jî malbat jî wan hatine ev jî hatine hevdor dûm kirine nêzîka teqrîben dor 305 salî de eşîra me malbata me yî fasulî em Darê de ne. Ji xeyrî we kesekî de divir de heye kekê rast yani ji xeyrî fasulî rast e xeynî me pêvê jî malbat hene 5-6 malbat hene malbatê berî me digo mala Xelîl mala Osman Cewêlekî Qermûtî em malbatê hanê jî Darê hene. Hîn dewam hene aynê ji wan malbata jî hîn dikundê yani jiyana wan dewam dike. Belê. Kekê muxtar wego em ji Îranê ji Fesulî hatine wego bajarek ji li wir bi vî navî heye. Yani piştî hatina bavpîrê we yani tedî neslan bi neslan berê nivîsandin kêm bû însanaya çîrok bi şeklê çîrok dîroka xwe ji ewladê xwe digotin neslekî digiyandiye de heta digiyaşt yê me heya ev nivîsandin û kaxet derketin xwe însaniya herêma me xwendin û nivîsandina wan jî kêm bû. Duê serdemê de zanîngehê wê serdemê medrese bûn yani ev medreseyek feqiya li cem seyda perwerdehî dikirin. Ew jî kêm bûn û îmkanê her kesî jî ki zarokê xwe bişîn wan medresa tû nebû. Yani xwendin û nivîsandin kêm bû. Bes bavpîrê we yani negotin neslekî jê dire ev li Îranê mervê me filan kesin yani çûn hatin dewam kiriya piştî hatin îdê helaqê wan qut bû bê Îranê. Rast e wek te got irtibata berê zaten tune bû û laşim tune bû wek dawiya îro telefon tune irtibat nema çilo hatine bölgê de yani tiştê bavê mejmer gotin
irtibat avani vur nemaye. Yalnız hevdu persini ki bavuk bavkar goti ki em jur hatini. Şber ve nave yani şey irtibat ama çunu hatina meyi ali vur nemaye burası. Nas jinak. Em nas jinak ne em ne çunu ve bölge. Ki muhtar pişti peşkiye ve hatın dari avakirin. Yani ana çok az merve odgun hani. Yani gerek ağlap hum. Eri ağlap destemmed ebrasti merve me fırın. Merve me takriben dari nüfusa dari euro 4225 nüfusa ve heyi. Ama nevi malbata meyi. Yani o bahsan nüfusa ve gir denek çavkani yad yani kaynağına de muhan de او سردما گو اردی اسلامی هاتنه گند آزاد کرنه دبی نفوسا گند 40,000 باسی نافچه راسته هر باچه بویی zaten te gotin ta وقتا گو 40,000 مجد جکی دید hayat 50,000 asker dik tevir yani dari zaman Roma'da jiyan te çe bui genellikle bu Rojava Türkiye ve dönemi Doğu Roma sınırı karargah mezin çekirne askeri ve mezin mesela İpek yolu ciddi bölgeler bazı bir 50,000 asker vurdu dum kiriye. Jur kanalı ve dran hayası bine والحاصل حياة ارتباطه عن الجزيرة هي الميرتينية بخوا هي يعني قرارگاه داري جي بي ويقولوا قولي وي فلان يعني غارنيزونك عسكري عين ولو zaten nava غير هلاخوي سياسي غارنيزونك عسكري عين ولو وقت نجي زمان dönema Bizans sadece navi Anastasia-Polis diye karned. Dara Anastasia-Polis. Yani Anastasia-Polis askeri şehir. Merkezi askeri. Askeri şehir anlamında zamanı Bizansya vurur derbazık. Beli. Keke muhtar ledari şu kamera keke kameraman jive rebeden surete goyan. Yani kolana de yani her berek ahavi muhakkak tişnid bin dert kevin. Rası. Yani evedit yani dara beri dara ambejin roja ve bir u dara anha. Gundber çave xadar bask mı? Çi derketin dariydi. Rasti işte beri derketin ki bin ardide işte mane yani hayanat işte devleti dest avetiye jiyan avani beri khaniye vani beri tribe wan mezare vani aile mezari vani evru malbati wan وتشتي مالبات زنجين مزارع عمومي درت كفن مزارع عمومي genellikle iyi malbati zengin derketin yani C hususi de ne zengin C hususi o hususiyet fiyat rast belki dur görseli ama bin rasti tuvan mezara dici evi mgut malbati zengin ji genellikle be mali khwa defin karne mesela zeri khwa اشیاء خوی درلی مبخوا دیتن yani. Beli. Yani müzameyi merdiğini işte icrariye ketine sergilenmişti. Çağına derketti yani bu umumi. Yani javul da hayal. Ya mesela dari dış sarını çenim. Sarınca mı? Sarınca önemli ya darici dünyayı çar sarın çene. Yak Mısriye'yi, yak İstanbul'u ودل داري يعني صار جهري مزن البيش هري مزن اي داري جي هر دو كاجي مستر هر دو كيل داري جي اسطنبول جي مستر الال مصري جي مستر صارن جي داري يك جي 6 تو 5 مردوانا باسماغا خبره بني عرديدن هر دو جي بني عرديدن راستي فربونا وان جي 4-5 متر قاري bu ave çevuni brasti tişkilu davasa çıkı kıymetli. Yani merekari beji dünyaya diye kemine o sarın. Rast hem sarıncavi yekemine hem agoravi şekli ve dünyayı tinene mezeli ve evi müştergud malbati mezen. Yani mimariye pır ravşile karşı kendi. Rast. Başka çiler kettiydi ki muhtar. Hendeka dari heye. Rojava dariydi. Hendek çekirne. Mesela bu bölümeydi dari zemina gund bilindi. Vurdu hendek çekirne. Hendek avici nezika 600 metre direjbune
و 5 متر فريبونه يعني او خندق جبو سواريه دجمن قارب راست، كتر شنكي يعني تدي ام مدينه تشبيه راست خطانا genelde sur çebuyi اه و ce bilinci hendek çebuyi demek ki gelki bilimi bir nabe hendek artı suruk kin çekirne yani ev dönem hendek keci belli ki bajarı persay yani çünkü pers hendek aydi او persay kültür لجمان هو يعني راست لجم برسا هو yani köprüye van hani bu dönemde sütuniye van hani اشتر كالهاوي تشتك ماي خربيك هلي خودی کلهاوی براسیانا محلام لینه هی ناوی کلهی دربازده بی یا مثلا افجیانا دور بری سد سالی هاتی سر آواکرین بویه bin malat mayi devleti Hindistan naveti wan çalışmak mezil serdari heydari zaten efseri 45. sari ve sit alaniye. Aynı 74 idi birinci derecede sit ilan buye. Ev sıkıntı haya iro domdaki ana uro çalışmanı belki ev dari ana bibi belki taşınmış bibi. Yani mine o persbik raşxa vay vago yani lgor dedi haberi de gotin piyase lgor agahiya dibe gund ve nakal bikin sebep jî dibe çünkü dibe gundi yani dibe xaniye gundi dibe medeniyet razayı şarisaniye razayı yani dibe devlet cibo evderkiriye heremasi cialanasi tuhazi kolan abi ki yokta Afgani mülkiye insana hususi ya tapyon hani genelde tapi wan hani işte ortak tapu ha bir devlet hatta nakalna ki nigar bu kolu rast gerek bedel avan bide gerek jiki mer bibine ya sıkıntı mezin hani servi meselesi yani avayı döndürgünde yasak eri hani yetişki tükücü mahkemede bu cezayir distine am bejin khani ki kharabu قد خيلك قارة تعمير بك قارة تعمير بك أمال شغلي بري نا سر بتوني يحزق نا سر بتون بيجي بنا غير تباخي بشتاشك يعني بشكل ويبرد بشكل دولة بشرطية أواينو ناهي هندور يعني هرما جند قشي وري أري أنا قشرو بوي بري سينيوري وكيم بو أنا فربوي حمد در عيني مسألة بله دكولانات كسك تشكيد بيني جندي يعني كولانات رسمي كولان معلم سرسري وانن işçi grubu gündini kolandına kodakin yani tüşki bibinin arkeolog radiceni yani tüşte beş kadın hendir ki tüşte aydiye ve mali malbati tüşte yقولوا gel ki beş ne tüşte yقولوا gel ki ana hayana mezilli rasna hatır rastı tüşte ufak tefek şugli mali ya şugli şahsiyeta wan hatır rast kirin ya ev çalışma mezin par desbik rastı hayana çulu çalışmak ciddi mezin lo toplu tine bu خير انا جا قازيك نه دست بيدكي ام امود دكي نوي تشني خوشك در كيفن داري يعني كولان نو بهار دست بيدكي بهار شغلي انا بازا بيشرودن افي معلمي وي كنت تيت بشغلن بله ام وان جياجي ببين ان شاء الله بهدوره يعني هر بوستك ارداوي tarih bina tarih rast خير zaten görsel adamı wan inşallah ame peşkeşi tamaşavan avkin که مختار داری هلا کوی همه خود سپید چیه یعنی هم مرا کاری بیش گنده چیه یی هم بریه یی دشت یی راست دبراوی بچیدی bir debra insani dari İro genellikle milletime hayvancılık ve ziraat geçim akudaki yani bergadari hay nezika ayda dari dur 15,000 dönüm ayda millet idari hay جنمي قارس جاهق نيسك بوينا وكيد نجي بشتا داريجي بتشيفي مرعى داريجي والقاسي ملت بس خديدك يعني genelde مزن geçim millet bezu ziraati yani tercdari vücudkari aynen herkes heye ardevan hani hindek mezin yani genelde hani Günd goş dahi ki muhtar yani gün beri nüfusayı çıkwas mesela rast çağa ve bir nüfusa gün çıkwas. Mesela çend mal bun yani. Yani dari 2000 adı sala 2000 adı nezika dor bu 250 mali şey bu nüfusa ve 2500 bu. Dari göcavi mezini sebep sitalaniye. Yani ana dikkatime أنا أمد 1225 إيرو الداري هبن 2500 نفوس الداري التركي بلاوية أفتشتي مازن جنال ده الإزميرية يعني الإزميرية قندر جندك داري بيتر الإزميرية داري هنا
وكد اسطنبولي والأدني والسيبيني وقزلتبة المرديني يعني دقات جوش داري داي سببا مزن يكجي سيتالاني آدنجي soruna bölge iştine bu. Yani prizgireki heremi yani eftihar Hamid işteyi zaten huci zanet. Berwena dari göç gelik dari. Anha malı mevcut. Euro sedu hafte dar, sedu hafte mal dari mevcut hey. Euro nüfusa euro juvak mevcut 1205. Yani euro dari mekteba dari heye hem ilkokul sınıfaj hayat çara orta okul hayat haşta hey. Vakidinci zarok yemeği her devam bakın lise devlet zaten wandı butine. Lügun sağlık ocağı heye doktor hani. Lügun çar mahalli guntene. Yani çar tağ hani burası. Her tağ camiyak li heye. Çar camil guntene. Çar camil guntene. Roja ingel camiyaki hutbede ve genel guluy burası. Beli. Keke muhtar ve bahsa mektebi ve sağlık ocağı ve mizgefta kir oda gunteyi. Oda gunci hey burası. Her gündak odavan ha bu. Burası. Rast. Ev tişteti beji zaman rahmetiye babim de beter ev oda kültürü hebun. Burası anacı mesela odaya mehene de ev tişti beri desemedi kültürü beri gelki ne mane yani şartı dünyaya manini ve nokta burası. Yani kültürü beri vak yemeği peş keşi yemeği beri ne mane burası. Yani ana odahi bes keslamadı yani. Rast. Ben jbergi herkes. Neş mecburiyatı ya herkes jbergi meşhur. Sorun hepin. Hundi ben zede kesek namadı. Keke muhtar münasebeti insani gün hop havır çavayı. Yani dedi berberi nikaş. Rast. Xodim ev beri de ev nav milleti Kurdi و nav gunda de berberi خلاص da bu. Yani va efseri va metçelu hak sal kir be 40 sal bir dünya edip 40 sal berberiya gunda minedi خلاص bu. Yani temi berberi tay. Bu şekli ki hay zamanı bavime 80 pev kava bavime 77 bu gundi derketi bu Avrupa. 10 sal Avrupa ma bu. Pişti Avrupa ve gariya hat gur. Gund beri desteka devleta ve döneminde faşizm destek dikirin. Bu şekli yönetim hebu. Rahmeti babimci berwena mücadele kir. Millet rabu serxwabski peşa xwadit ve muhtariya gunsten pişti vena vuro meşan rasti. Dönem 10 sal peşi bu şekli meşa pe dönem ne hoş bu karşı insani ne başil çola örgütü ne baş ev hareketçi bu. جبر وينافجي يستر يستمز يعني مثلا تقول بربري خلاص نابي يعني حرسة شماد الشيء به وإيروجي هين دام هي يعني كم نبوي يعني tabii belki ne okberi gelki mezema ama hay yani. Bale. Keke muhtar dari derdora ve yani günde cirane ve kiyan aşirane. Eriş mev pevi zaten sermer pevi Omeriyan tespit ki aşiri Omeriyan. Evajit keve Omeriya yani. Na emne berivani ji emne Omerini ji. Yani darine. Dari. Servhan yani. Rasti ulo jberi de ulo ne. Yani dari ağacı derketin teslimi ağı Omeriyan nebune. U emne bunu berivani ji rasti. Dari olarak mane ulo jberi de vak şoğla biskadın ha başkan kalkerin. Zerkin servhan. Rasti ulo zumkiri. Berwena ya sermer cemme bir Kurdisye despeti ki jur derhaya Omeriya derhaya Midyadi zaten çiyaya bölge. Sermer Kurdisye Hamed Ağa bu Ağa Omeriya bu. Zaten milleti tabi wan parhane falan. Dumede jme pive Karaşi ki Kasra Kalandera hani falan evci mala Saadu evci ağa ne دورد بلقيتنا يالله دورا ماذا عم باري وقندي دورا ما يجوك عسلي وان داريني دورج داري تشوني يعني بلكي ده قندي بعضي داري هيا امجي تركي او ده قند نيجي كان دورا مني عسلي وان داريني دورج داري دركتني نافعر دي خود افاني كرنا
مناسبته و جیرانه و جو خوشن باش نانا مناسبة ما باش yani prizgirek tunane نانا الحمد لله تشكي بله ولتنا که مختار وگو ام عشیره فاصولیانه yani fasuli tedid bölgamede heremamede aşir amazın hayi işte bingahavi de kabile hani bavık hani de bingaha aşira fasuliyade çend kabile çend bavık hani خودی باوک کلار خنه بلکی زیادی ده باوک نامت هنه yani belki 4-5 bavke medl ben ki khadine ne el peş mesela nav bavke fasuliyade rasti ev jimara hoji yani habki tedi yani navidange iro mey ben khati milleti mey ben khati ben khat Suri belki tamaşavan henek nizanı ben khat Suri Rojava Türkiye Rojava Suriye ben amjerd ben khat و sermaci ser khati gotu yani milleti mey gelle ki evlo şnad peşkes getirim zar mey ben khatine mey dari olarak rasti nave mel dari ser nigahış rahmetiye babim bu Hacı Hamid Rahma Fadeli bir mecvidi rasti sanki kanç bu rasti hayat خودش ترازی yani hayat dönemi avina hatı bu malbata ma gel ki belabi bu keswan khodi ne derden ki millet fakir bu camiro khadai beru rasti yani vancvan serhef vancvan serhef muhabbet lekikyawan karani euro امجي بد رياويدا بمشن حياج ما بي حساسيتي چند برناv hani soyad malbata fasulye راستي تقريبا دور 15 paşnafene Çin'i mesela ekser o bilgi için mesela ema bilgi için ema ana tugunde edisin elbirin elinçin ceşenin sümeni birçekin ektini bilenin yani ihatim bir ama rastı evin hani doğan hani keyik hani ev genelde ulu hani Peki muhtar dınav aşiredi seyda, şeyh, bürokrat, siyasetmedar, dengbeş, el peş terketin. Rastı tebeci ki genelde yani rahmetli babimiz kefa geç ki siyaseta ne dahat berwina ve em gelki nexsin nav siyaseti iro çaqasi meru mecburi siyaseti biji دوی dönemi de gelki em nexsin nav siyaseti em bişki dur qistine xode jerazi bi derna maxwa khayda med go çir çu Avrupa te em nebrin Avrupa go raste go kava hum bibran Avrupa go iro nave ki jwa burç bo ki George ba xode jerazi bi cesaretli bi imana ve qatli bu nexsti em tekev nav siyaseti rasti em güç qandın danim خودی جرازی به بروکرات olarak bürokrat niye gel ki naftine de yani devlet memuru olarak hani ay ulo gel ki çıktı rasti ama memuriyem para bunu tak kharat dengbej ekir dengbej olarak rafati dari bismami meye evcil Rojava Suriye rasti navu deng rafati dari u duy jatine zarevi tornevi ki ana duy riyawan dedim meşem rasti بله بله که مختار مثلا ام بیژن جمارا عشیره فاصولیا مره تخمین کی بکی چخواسنه el Türkiye Türkiye yani jimara wan takriben az dibim dor 1500 diye bir dor 1500 yani prevanji ve herema daredi rast bale که مختار عادتی بری چی مانل جمال داری شو یعنی عادتی ما به گلمپری اسمیله بون یعنی تدی او عادتی کردا هاتنش بیر کرن افد تکنولوژی و مدرنیته حقیقتا هر قوم گوهرتن باندورل کرداجی کرد چیل جمع مایی maalesef افتشی تقول خودی المجد موجود بویه يعني دعوت وجود بري الأوضاع هم حرشف مالبات دهات جم هفدو ويهود شحفتي روكي جي جبو ولو حنكي هبون ورحاصل ام بيجن ليسك هبون وديفت شيء تبي باش كم اما بيجنا ماي يعني نمري عيط ماي
يا في البلقان متى خلاص نبو يعني التعزية بعيد بمزالك بفلان بتويت كل تريد ودا نبو وكيدن افتشتي الدنيا مبيجن هم بينماي وقت عايد اقول وي تكنولوجي هم تشكشتي يعني بله زي ميكروفون دريجي كي سيدا بكم كابل كي وشن كلمه بيج تحقق عشيره جي تحقق عادات جي كلامك ناخذ جو راسي بم امجي برا دستك مختار سر تاريخ اقول ابني اسير اسلام تاريخي اسلامي دويد جلد دهاد hala vakta Zulkarneyn Büyük İskender ve Darat ki hala Harbavan jî ve bölge harp karne ve dönemde belki 750,000 askeri darî hey. Hatta Büyük İskender Makedonya bavi cizye dedi darî. Yani bağlamış cizye hayavur hükümdeki. Hatta be cizye jî heke zerin yani şöyle hek adayı. Tabi vakta bavi İskender Demiri cavte xortuji nemadı. Dara jêr uyariyet şîne. Dibe tasek kunci û topke û darkê jêr dişîne. Tasek kunci top û dar. Belê. Dibe dibe İskender saet alê nered kene. Dibe ev çi dibe wala êm ez tiştê jê fê dikim xweşama ka hûnd bê çi dibe gotî min e eskerê me wek van kunca pir. û tu me biqeherînê jî ez bêm zê wek topê wî darî çilo bilêzim zê bo bilêzim. او جیت کنه جواب داد به ولا دمکی گور کنجی شاندنه دمک ملک داره یغلی دمکی ازی جی بلو پیبلیزم دبیت تی سواشه دکن زوری نابه گور گد بجنف دادی سارنجه می آویگ اری چه قسم سحره بکن جی دمک سالان نکارن زوری به آف هی هم آف جی نوالی آنی هم جی چی آنی نه یعنی بلو دپک مزن چکری کی به سالاجی مخسره به زوری نای بدن جاتين تي سواش ادكد بيت هندري داري ده قومي داري بير خاين كذا حتى بقولوا تاريخ جورجي ابن سيرياس كد بحمدان عائلسي حمدان عائلسي بير خاين كذا ويش هندر ده وي بيريندار دكن وبي اسكندر كيسر حتى جد نقبه واند دوسي سايفجي اشتغالي درباست بن دبيكي نه عادت ما مزنای ام مزناب کجنا ما ملت تب در خاین کتن وان تو کشتی حتی به امان جه خواستنه گوتی زنگینیک مزن خواستنه دبی دایوان به دور جا امر وانی کشتن کن به کمانه ت امان دا بو می به تمام ت زنگینی خواستی ت امان امرنه نه خواستی به وان کجه بوی شکلی داری ایگ نها تف هفجی دکن مثلا هانی تو گو فتنه هي تا هي حالا دامت که بلکه حیات روی عردی ها بجی و دام بکه اما کنن ایگ تف هفت کنجی ایگ جدروت دین جدروت هاتن دومان دنه بید داری جه دباری هانی دبار کرنا اما وی فتنه شندوری خواه نکارن بابین هفدو ناکشین حیات را قیمت ایجی از بیم دوام بکه سانکی الگور حضرت آدم وزارو که چلو ولو هاتن حیات را قیمت ایجی ولو دوام بکه سانکی وید بیشن سپاسیا وید بیشن. خدای جوارازی به که سیدا لگورنا ریناو چی مایی عادتی برید گونده. مگو تعزیه مانه عید مانه و آمزنجی کرمانجی چلو تیگوته مسافر پرورlik. بله میوان پروری. میوان پروری سانکی اوجی İbrahim Halil maiz yani çünkü qala sıfıravit ki evvelo qarşı mevana yeter ki garip be çi mehbem ve peşvandıkın ama am şu xarji zede yani şopatiyer am nabın ama garip var. Garip var tişki muhteşem. Kürt gene teybedi yani Kürt. Gel kime mesela em nazdıkını güçler ve tempür bu mesleka ha göre vaxa dibem geri tenama vaktam darınjım geri darın yani em şu an hulune ama am şu xarji sürekli düşmenen. Rast. خدای تعالی ما اصلاح بک ان شاء الله. آمین. خدای جو راضی بک که سیدا احمد دیباغی. تشتین اون بیشین. که حجی استجدی میکروفون تیجی چند کلمه بیشید حقی گندد حقی عشیره ده. مبخير هاتن. خدای جو راضی بر احمد دیباغی. حقی عشیره عشیر مثلا برای منی مختار گو انفاسولی نفاسولی پیکی عشیره شکاکیه. يعني شكاكي مزني شكاكيا داوي اسماعيل عغا سمكو جير قوتن يعني تاريخ هذا
مخندی سمکو سمكو يعني فيدا يكي يعني دور سري بي سدو بيسي سالي بري اغاتيا شكاكا دسي ويدا بو يعني امجي جوي عشير يعني عشير ولا شكاكين اما امجي بيكي وين يعني قولكي وين ام جور هاتني يعني وقت مختار جو هند او نافل ور هي فاصولي ام بشكل هاتني فيدري او تاريخ جي بري بچرپنجي سالي خانيه خو نهكرين ما شيكرين دندوري ديويرد دور سي حب كاغتي تابي بري زماني عثماني او انا الجمنن انا سبحان الله دوسيا دن دوسيا كرين وترجمه كر بترجمه كرين برايم او مفتلغه شغل وينا ترجمه كرين تابي ناس دبن ونافي وانجي بقشاجي فاصولي درواس دبن فلان كز لا فلان كز اي فاصولي بو شكلي بتشكرين كي كرينش كي كرينه قال لي جي ناس بيجي ندا سمدنا ام ناس كن بيكوني خاص تاريخ جدي هي تاريخ واجي هنا يعني ابي 1600 سالي وجه بري وجه هنا بري وجه هنا تاريخي وهاني سيس شاس بلكي هيج زي ترجي هنا او جدا سمد الجمنه وقت ابراهيم قوت مختار مجعولاوي هاتن فيدري و بيشكايم بزايا ويجي دي مقدسي وانده مشاندنه ایک جدر وجی هاتنه باجار که چونکی نه گنده کی هاتی لی مایه ایک نه گندی نه جه حرک جوان بلیش فلان دری هاتنه ایرو بونه گندی ایرو گندنه بشکلی پاور درواز دکنده ماشین ای وقت اگو عادت بری ام میوانداریا غریب باره مش خارجی الحمدلله باشند میوانی می بین وقت یکی غریب یکی باجار کی گل کی دور هیچ داست نه بی دری ام خواجوان دکن عرض اما ام جيراني هفن ام براي هفن ام وام هفدو تشكمش ناكم هفدو تعديل هفدو بكن فساديا هفدو بكن يعني فساديا هاني اب عادتها هاني دا مرة نبويه خزي او جرابايا يعني عادتها نباش او ماي عادتي باشي بري او جواتي قندي دهات جم هفدو حرشة مثلا جيكي دوبلان بيجو كيروك دهاتن قوتن ليسك هبون هنغوليسك مادو وياتي بهنغوليسك دهاتن ليسكرين او هبون يفرابون بري ناب زاروب امكانه الزلام اجي بغاره دليست او جو شكل كي قمار اوان بو بغاره دليست مش كنتيش كبرا غار شي دكرين جوك نا جوك مزمو يا غارتي بتشوشكم دستاد دليستن او هبون او جرابون يلو ناب زاروك اجينا ماي عادتني ما بري اما يعني تكنولوجي ليس خلاص تكنولوجي يرو زاروك بري دكاتش خاطر تشكي دليستين يرو ماي تليفون دستي وان دي تليفون دليزن واسطه يعني تكنولوجيا زاروجي خراكنا يعني قال جا ما خذي تعالى بخير بقارين ان شاء الله هذا جوازي بجاكي حجي شعبي ونشم كي مختار دمام هدي قديم 3-4 دقيقه ماي تحزكي يعني از و پرسجوکم گنده دورا و ناوان چنه ای جیرانی و داری راستی نقطه کرو دی کی گل کی نقطه önemli Kızıltepe 35 kilometreyi Sibini 30 kilometreyi Merdin'e 30 kilometreyi سر مر اومریای بنیامای اووا مزبوطانیا بریا مسئله zaten سوری جل پیشامه عمود آرامه و عمود 8 kilometreyi بری پیشامه حیا جام و باب میجی آلشوری شوال عمودی بود بری وینا به کاما یعنی چه خط لنکت خط لنکت بود چون بازار عمودی یعنی چه احتیاجی ملت بود چون عمودی چه مالی خود برین ورج دام چکی و دهاتن چه بری ولو سینور چه بود نیوی داریا مريف معني زاتن بن خطيده سرما قرديسي هي قرديسي بيف قصركي وجي بيف كركا تشتو هي اف باغلي ارتوغلونه جوان بيف حاجيا وجناتا وحربي وآدخي وخريب غريق بوزو افجي غندي تشينه اف باغلي سيبينه ومعصرتينه سر مره قلت خربي قبله هي بنيا مر عمباري قندكي ملا قندكي وسكي قندكي حاجة عبدو دومزا قندك قصرة نعمو قصرة سرچخان سارنجي بير عبوكي كچوكا زوالي دي قراشيكي زيدية بير زراوي قصرة قلندرة مزقوري قرماسك وجام خبرا جيردن جي بيف قوجكي يو ديبكي يو
ولو در شقلاني ودكوكي وتبياتي ودر هاي قزل تفدور أما ولو فري براستي يعني بقول دي برجع جزاتا بزراعتي دوما خودكن وإيد جي يا حيوان جلق يا ملتي جوش بي جنال شو اسطنبول من بولاده إيد سمر جوي جوان جنال ده زماني ابن خوشي دي قند فارا بون دركتنه وإيد وي بلقي دي كاوا زماني هم بلقا ما دي يشزلق وسقنت يا terör ve dönemiydi ha vakaya ana devam sıkıntı içi bu millet cugunda derket iroro gelik ji ve garyan rasti yani dönem ma evdiske sal bölge gelki hoş bu dareci mesela diroki sali em bejin ki 7,000 turist dindari bir sal mesela ne hoşi و falan eski kemani çi bu yalnız dari çi sala heyi تقريبا دور 7,000 إنسان دخوازي بي تين داري دبينن داري قلت كي قال كي ديرو كي ام دخوازن إنسان مي ندي بنجي هم وان دعوتي داري دكن هم ديرو كي داري ببينن هم وي تاريخ داري بينن قالك تشت داري هنكي الدنيا تنن هم باجار آوا کرنا باجار هم سارنجي وي هم سوري وي هم مزلي وي راستي انا بشمجي بگورسلي بشمجي جرول داري نه هر کی تاریخ کې دبیجیم ام دخوازن کی تماشافانی می داری ندیبن اما دعوتی داری دکن بینشور داری ببینن و راستی ای داری نبیند ترکی بول داری ندید به که مانیاک اره والله براج عول yani dünyadaki ilk baraj mebejin lidarine دو حبجي يكجي لسر آوا باراني تشكرني وان ديزيك البشمي ويكجي نوالا قرديسي مبيجن آوا جميداري لسر وينا تشكرني تملي وان هنه يعني بلرتيا وان هنه اما تيرو باراج نماني او دنياني ilk barajي الفرچي بون İnşallah هم surette peşkeş tamaşavan abikın. Beli keke muhtar am spasiye ho peşkeş yotken براستی هم تحقي مالبات dedi تحقي عشيرة فاصوليا ده هم جت حقيقون دو هرم ده آگاهینی گو ام بینسر وقت بون تماشاوانی ما بینسر وقت بون ودامه جبوره ام لسجاره کدن سرناوی تلویزیونی سپاسیه ها پیشکشی و جماعتی و تبیگون دو مالبات ایدکن تماشاوانین هجا از باورم هونجی صحبتا مختار ترنبون ام جی ترنبون بس دماش بو ما هتبو وقتاندن جبر گوب داوی بو اما جی برنامه خب داوی بکن ایرو املگونده داری بون عشیره فاصولیا پیشکش عشیره فاصولیا مختار ابراهیم بلگیش مکر میوانه برنامه خو هف پیوی نامد هم تحقیق عشیراوی هم تحقیق گندیوی جبر گو دیروکی گند دوی در حق دبو دمام ابداوی بو حتی هف گشتنا برنامه کیده تنگی و تعالیه نبینن امانتی خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته